Našla, da, jeste. Kako se, Danke, nosiš sa ovom prazničnom atmosferom? Pa ja se nekako trudim, zadnjih par godina sam prilično ravnodušna kad su praznici u pitanju. Nekako ne volim taj diktat, sad je kraj godine, sad moramo da smo srećni, moramo da smo veseli, možda neko i nije nekad srećan. I da to kao moramo, kraj je neki, pa sad nešto ide, sad će biti nešto novo, neki početak. Nekako se trudim da zadržim onako neku mirnoću i da ne upadnem u tu zbrku, haos, kraj godine, mora se. Ono što je zanimljivo zapravo negdje ovaj period godine i tokom praznika zapravo tako nekako bude da ono što je dobro i ono što je loše nekako si je prenaglašeno i jedno i drugo. Tako je, jeste. Mislim, lijepo je kad su te lijepe stvari koje su nam se dešavale tokom godine onako za kraj budu još više naglašene i mi budemo svjesni i nekako ih na neki zdrav način forsiramo u smislu da budemo zahvalni na svemu što se desilo prethodne godine i da tako nekako na tim temeljima planiramo i narednu godinu. Međutim, ovo što se rekao i druga stvar, nije život samo cvijeće i proljeće. Ima život i neke druge situacije koje znaju biti izazovne, neka teške, bolne i one u danima praznika i pred praznike nekako te situacije budu naglašene jer tad ako recimo nemamo novca budemo svjesni da ga nemamo još više. To su zapravo postojati i pozitivni, ali i oni negativni aspekti praznične atmosfere. Ajdemo prvo da krenemo s ovim pozitivnim, možemo? Da, znači lijepo je nekako sumirati i okrenuti se za sebe, ovo što sam rekla baš sa nekom zahvalnošću pogledati unazad i staviti fokus na one dobre stvari koje su bile. A sigurno ih je svakome od nas u životu bilo više nego što na prvi pogled se čini, jer mi smo onako skloni da podrazumijevamo te dobre stvari. To su prijatelji, okupljanje, porodica, jeste, pa svi ti neki sitni mali uspjesi, pa to što smo recimo zdravi, ove zadnje 2 godine je ogroman uspjeh, pa to što smo sačuvali prijatelje, što smo sačuvali porodicu, posao, to je jako veliki uspjeh zadnje 2 godine. Sad oni negativni? Negativni, izazovni mogu biti, neki možda su ostali bez posla tokom ove godine, pa su se nagomilali finansijski izazovi i onda u danima praznika nekako, pošto ta euforija vlada i sve mora da se kupuje, moramo kroz poklone pokazati ljubav. Ljudi koji, nažalost, nemaju dovoljno novca mogu se osjećati još gore zbog toga jer oni možda nemaju da kupe novac, da kupe za novac te poklone i onda negdje se mogu osjećati kao da su manje vrijedni ili da ne vole dovoljno da na taj način pokažu ljubav svojim bližnjima. Onda, recimo, nažalost, imamo isto situacije da imamo narušene porodične odnose, bračne odnose, prijateljstva i onda u danima praznika kad svi tako forsiramo to veselje, slavlje, to bude jako izazovno. Ali zapravo osjećamo negdje na kraju godine i umor. To svi, kakva god da nam je godina bila, nekako se programiramo da radimo do kraja godine u poslovnom svijetu. Decembar nam je haotičan, ne samo da se završi do nove godine, da završimo ove projekte, da završimo plaćanje, kao da 1. januar ne donosi nastavak nekog života. Znam da neki osjećaju u ovom periodu godine posebno i usamljenost i tugu zbog nekih gubitaka. Kako zapravo da te stvari onda lakše prebrode? Da. To se pojačava, negdje ti osjećaj usamljenosti i tuge kad su ovako praznici, svi smo onako nasmijani, veseli, sve nešto bliješti. Nekako je dobro poći od toga da i ti osjećaji koje osjećamo negdje su vjerovatno prirodna reakcija na možda neki gubitak i da je nebitno jesu li praznici ili kraj godine, je li nova godina, nije, da ako moramo da odbolujemo bez obzira što je nova godina i praznici, da prosto svijet nestaje zbog toga. I negdje ova druga grupa ljudi koja je recimo srećna i presrećna, bilo bi možda dobro da nekako budu senzibilni za ljude kojima možda ne ide sve tako lijepo, da nekako budu pažljivi tu za njih, da se pokaže neka posebna pažnja ljudima koji možda su osjetljivi u ovom periodu godine. I nekako da stalno imamo na umu da nije kraj. I ako nam je bilo teško ove godine, to ne znači da nemamo novu priliku iduće godine. Danas si u kuhinji, pripremaš bombice. Da, nešto vrlo jednostavno. Neke specijalne bombice? Jednostavne, ali mogu da se oplemene zavisno od kreativnosti. Zauzmi ti svoju poziciju, ja ću kasnije doći do tebe. Dok ti pripremaš bombice, mi imamo poruku od naših prijatelja iz NLB banke. Nova godina je vrijeme novih prilika, pa su u NLB banci odlučili da donacijom podrže Centar za prava djeteta i u 2022. godini i pruže priliku mladim parlamentarcima da se njihov glas
čuje jače. I stotini korisnika usluga Centra za podršku djece i porodici u učenju i razvoju talenata. Naš svijet činimo ljepšim kada stanemo jedni uz druge. Iz NLB banke poručuju da je svijet pun srca, svijet pun mogućnosti i zato neka 22. bude godina punog srca i još više novih mogućnosti i pravih prilika. Ovo baš dobro zvuči. Punog srca, novih šansi i pravih prilika. Neka to bude i naša želja svima vama, a od nas ide i dobra energija i zumba. Izvolite. Te llamé porque acabo de entender que no toda me la sé. En tus zapatos me puse y caminé y tropecé, conmigo mismo me encontré. No sé cómo me aguantaste, debe ser amor, no sé. Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar a ese lugar donde nos podamos encontrar. Yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad. El amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Yo te espero en la mitad de tu forma y mi manera a vivir en esta guerra. Yo prefiero tu amistad. Punto medio, cuando veas enfermedad y yo remedio. Cuando quieras ir de blanco y yo de negro. Cuando pidas en el suelo, yo te lo haga en el cielo. No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos. Vamos pelo a pelo, mina piano piano. Es un toma toma, es un mano a mano. Piensa bien que yo no soy cualquier fulano. Todo lo que pasó no fue en vano. Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar a ese lugar. Mientras tanto yo te espero en la mitad. Tu razón y mi verdad. El amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Yo te espero en la mitad de tu forma y mi manera a vivir en esta guerra. Yo prefiero tu amistad. Maestro, Carlos vive. El mismo nombre que tienen las cosas, el sol ardiente que besa tu boca, el mismo pase que azota baldosa, la misma gente que trajo el mar, el mismo ritmo que baila y se goza, una canción que en el mundo se toca, un aguardiente que besa tu boca, ya no hay fronteras en la mitad. Yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad. El amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Yo te espero en la mitad de tu forma y mi manera a vivir en esta guerra. Yo prefiero tu amistad. Este con el máster que lo vive, que se la goza, la baila, la canta, la escribe. Y es que le vive porque se la vive, la criatura bebé. My Bahía, ya. Muévete, muévete, Yo muévete. con el increíble Muévete, muévete, muévete. Nacho. Y eso que estamos sumando a la mitad. Bye, Bahía. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Santo Fibio. Para no convertirnos en un TBT. Hvala vam, djevojke. Vidimo se nešto kasnije ponovo. Kompanija MTEL je u susret novogodišnjim praznicima pripremila mnogo lijepih iznenađenja za sve korisnike. Tokom promotivnog perioda do 31. januara 2022. M-Box i M-Sat korisnici će imati omogućen pristup TV kanalima. Svi koji zaključe ugovor na 24 mjeseca uz neki od M-Sat TV paketa u promotivnom periodu od 6 mjeseci plaćat će pretplatu samo 1 euro uz gratis uslugu na drugom TV uređaju. Korisnici M-Sat paketa mogu da uživaju u preko 140 najboljih kanala iz zemlje, regiona i svijeta. Kao dodatni benefit, postojeći korisnici MTEL kablovskih paketa i MTEL Postpay paketa Urban i Urban Neo dobijaju čak 30% popusta na pretplatu za odabrani M-Sat paket. Mlade snage su u ovoj našoj sceni se odavno odomaćile, je li tako, posebno u ovoj našoj dnevnoj sobi, Marko i Jovan. Reci mi, kako ste se snašli u ovoj našoj dnevnoj sobi? I čuo sam zapravo da je, Jovane, nekako su bile dobre reakcije nakon ovih prvih gostovanja, jel? Ja se ovdje, ne samo ja, nego siguran sam da se i Marko ovdje osjeća kao kod kuće, nekako
kao što reče, odomaćili smo se i lijepo nam je. Stvarno, što se tiče reakcije na naše nastupe, hvala naravno produkciji što nam je proslijedila sve snimke, te smo imali priliku da objavimo na našim društvenim mrežama. I zaista je bilo nevjerovatno. Reakcije su zaista nevjerovatne. Ljudima se sviđa to što radimo, sviđa im se i emisija, tako da nam je izuzetno drago što smo dio ovoga. Danka priprema danas bombice. Ja se nadam u novoj godini da ćete se i vas dvojica okušati u kuhinji. Može? Moramo, mislim. Ja znam da je Marko iskusniji od mene. Ja znam tu nekoliko jela, ali nije to baš najbolje. Možeš da pomažeš, nikakav problem, jel? Svakako sam asistent, ali jedna od mojih novogodišnjih odluka je definitivno da uđem u kuhinju, da vidim kako stoje stvari. Možemo li da očekujemo u novoj godini nove pjesme? Pa, ne bi ništa previše da otkrivam. Dosta sam kreativan u posljednje vrijeme. Možda bude neka obrada, možda bude i po neki singl, ali sad kad dođe vrijeme, naravno. Tvoje želje i planovi za novu? Rekoh već za kuhinju. Šalim se, svakako jedna od stalnih novogodišnjih želja jeste to da se usavršavam i kao ličnost, i kao muzičar, i kao umjetnik. Ja se nadam da će ova predstojeća godina biti uspješna što se tiče mojeg umjetničkog stvaralaštva, a i uopšte što se tiče stanja mojeg okruženja i društva i uopšte lijepog osjećanja kroz život. Reci mi, da li je sljedeća pjesma nekome specijalno posvećena? Jel? Može da bude. Može da bude, ne mora da bude, ali je svakako jedna prelijepa pjesma Stand By Me u izvođenju čuvenog Sila. Izvolite. When the night gets cold and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, yeah. Stand by me, babe, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, yeah. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, baby, yeah. Stand by me, baby, won't you please? So darling, 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 won't you stand by me? Oh, baby, stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me, stand by me. Darling, won't you please stand by me? Danko, spremaš nam bombice. Da. Čini se da zapravo svaka kuća ima svoj idealan recept za bombice. Kakav je tvoj idealan recept za bombice?
Pa vrlo je jednostavan. Znači, ovo je i osnovna mjera. Može naravno, ako ukućani vole bombice, onda napraviti duplu, kao što ja to često radim. Sad je osnovna mjera. Evo vidimo i sastojke. Da, keks, orasi, ne znam, rastopljena čokolada, mlijeko, sve se zajedno izmiješa i doda se rum. To je negdje moj sastojak koji ja volim da dodam, možda neko drugo piće, ali onako kašikica ruma, da onako da neku specifičnu aromu i zatim se one naravno sve sjedine i ovako se valjaju u bombice. Sad naravno i to neko voli krupnije, neko voli sitnije bombice. Ja volim da stavim nekad unutra badem, lješnik, orah ili neke čokoladne bombone da se onako napravi neka kao naprednija verzija, zavisi kako ko voli. I uvalja se u kokos ili u orahe, opet sve zavisi. Vidio sam ti koristiš margarin, ali može maslac, je li tako? Može. Ne mora šećer, može stevija, Ne, nema šećera, da. Uopšte ne stavljamo šećer jer je mlijeko, jer je čokolada negdje slatka, keks i to, tako da ne dodajemo šećer. Ali može i ona čokolada zaslađena stevijom za osobe koje imaju dijabetes. Tako, možda bude zdravija varijanta. Da li ti praviš baš isključivo samo za Novu godinu ili za neke datume u toku godine? Pa ne baziram se isključivo za Novu godinu, pošto moj sin voli bombice, onda tako... Čekaj, su to Andrijine omiljene? Jesu omiljene bombice. Zadnje godina mu ih baka više pravi nego ja, ali jeste. Nekako svi mi imamo neke omiljene kolače koje nas vezuju za djetinjstvo, za, ne znam, bake koje su nam pravile, tetke i to, tako da negdje bombice jesu dio tradicije. Reci mi, kako da prazničnu euforiju pretvorimo u porodično lijepo raspoloženje? Na koji način da to uradim? Da li je ovo jedan od načina? Tako je, bravo, može i to biti, zato što su one baš jednostavne i onda se smiješaju ti svi sastojci, onda djeca mogu da učestvuju u tome. Kad se objedinje sastojci, onda fino mogu da ovako rukavice, operu ruke i onda zajedno mućkaju, prave razne oblike. Ne moraju biti to samo bombice, mogu biti neki drugi oblici i djeca, porodice učestvuju u tome i zajedno naprave nešto korisno, a i onda djeca će se osjećati ponosno jer su učestvovala u tom nečem i bit će važni jer na trpezi će biti nešto što su oni pravili. Ali ne moraju biti bombice, može to biti ukrašavanje kuće, ili tako? Ukrašavanje kuće, kićenje jelke, spakovanje poklona, kupovina možda poklona članovima porodice i tako da budu uključena u dešavanje. I važno je da to radi porodica dok je na okupu. Da, jeste. Ili možda nekad onako, ako želimo da iznenadimo neku člana porodice, pa smo onda kao u nekim taborima da iznenadimo ove druge. Pa dobro, to su super stvari. Reci mi, koliko otprilike treba da se te bombice naprave? Pa ne treba puno. Možda sve kad nam je spremno, možda nekih pola sata, možda čak i manje, sve zavisi, ne treba puno. Pomenula si darivanje. Nova je godina, vrijeme je darivanje. Tu su naši prijatelji iz kompanije MTEL. Ana Martinović, dobar dan, dobrodošla Ana. Bolje te našla, Dražane, pozdrav za svoje drage gledalce televizije Crne Gore. Ovako, reci mi, zanimljiva je ponuda ove godine, ova predpraznična u MTEL-u. Jeste, u dnevnoj sobi svakog dana, zapravo svake večeri čuju gledalci. Možemo malo i da podsjetimo jer smo neke akcije na njihov zahtjev i produžili, tako da će trajati i do kraja sljedećeg mjeseca. Upravo ono što si večera spominjao za boks i satelitsku televiziju i za boks pakete, za sve koji odaberu našu kablovsku televiziju, važit će popusti i dalje. Dakle, za kablovsku prvih 6 mjeseci 50% popusta na pretplatu, a za satelitske nove korisnike, naravno, prvih pola godine 1 euro, plus imaju gratis na dodatnom uređaju. Mislim, još najvažnije je da smo i mi prvi otključali sve dodatne televizijske pakete i za satelitske i za kablovske korisnike. Preko 140 kanala. Jeste u satelitskim paketima, 250 u kablovskoj televiziji, tako da toliko nema niko sigurno u Crnoj Gori, osim kompanije MTEL, naravno. Kada je u pitanju postpaid? Kad je u pitanju postpaid, naravno da i za njih uvijek spremamo novogodišnje akcije, tako da još je nešto ostalo zaliha od onih fenomenalnih Samsung telefona A serije koje smo spustili 30%, pa onda još dali na rate, pa čak za 1 euro mjesečno se mogu kupiti kakav je recimo Samsung A125 ili Samsung A725 se po cijeni od 6 eura mjesečno može kupiti uz Urban Neo pakete, a onda svi koji potpišu Urban Neo dajemo im 10 puta više interneta svakog mjeseca tokom trajanja ugovora. Onda ko neće Urban Neo paket nego bi Neo Z pa da ima 300 GB svakog mjeseca, on čak 2 telefona Realme 8 i Realme 7i dobija po cijeni od 22,90 €, sve onako zajedno u jednom paketu sa 2 telefona. Odlično, ti si donijela neke poklone, zapravo 2 poklona za naše gledalce koje ćemo podijeliti putem Instagrama, dakle 2 najbrža gledalca koji putem Instagrama pošalju ime, prezime, broj telefona, dobit će MTEL poklon. Promo materijal, da, tu ima lijepih onako nekih naših promo sadržaja. Nego reci mi, generalno osvrt na ovu 21. kakva je bila za vašu kompaniju?
a vrlo rado se osvrćemo na 21. godinu jer smo za prvih 11 mjeseci kako je izvještaj uradio naš sektor financija dobili pokazatelj da smo porasli prihodima čak 2.700.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Ova godina jeste isto bila godina pandemije, ali ipak svi znamo da je bila odlična turistička sezona. To se je odrazilo i nekako izgleda kao da svi koji su dolazili u Crnu Goru su upravo naš prepaid paket, on je uvijek najpopularniji, kupovali, pa je čak taj broj prepaid korisnika porastao 150% u odnosu na ranije sezone, a onda je to uz dolazak naravno velikog broja postpaid korisnika i box korisnika, jer smo rasli u svim segmentima, uzrokovalo da bude tako i veliki rast prihoda. A onda ono što moram da pomenem za kompaniju MTEL, da smo mi jedan dobar poslodavac, zato što je rijetkost, naročito sada u ovim godinama, ove 2 godine pandemije, da je za posljednjih 5 godina kod nas porastao broj zaposlenih čak za 200. Tako da sada imam 500 kolega i koleginica u kompaniji MTEL i mi svi zajedno brinemo o preko 500.000 korisnika koji su nas upravo doveli na lidersku poziciju. Mi smo telekomunikacijni operator broj 1 i na tržištu mobilne telefonije i kabelske televizije. Pa vi ste jedna velika porodica. Jedna velika porodica. I u vašoj kompaniji, ali i ovako generalno. Tako je. Imamo veliki krug prijatelja, ne samo vas iz televizije Crne Gore i Dnevna soba, nego smo povećali broj prijatelja, ne samo ovih koji su došli pa su naši korisnici, nego i raznim sportistima kakvi su vaterpolisti, košarkaši, rukometašice budućnosti, zatim razne, pored reprezentacije i druge sportova, onda pomogli smo naravno i kulturu, nauku, zdravstvo. Ja mislim da smo jedan od najvećih donatora zdravstva u Crnoj Gori sigurno, tako da ćemo da širimo ta prijateljstva i tu porodicu sigurno i u 2022. godini. Evo, spomenula si 2020. Kakve su vam želje i koji su vam planovi? Pa imamo jako ambiciozne planove. Prije svega da ostanemo na poziciji broj 1, da budemo i dalje i telekomunikacijni operator broj 1 i digitalni lider. Neke nove digitalne servise kakve nije tržište Crne Gore vidjelo ćemo svakako ponuditi u 2022. godini. Razvijat ćemo našu kako mobilnu, tako i kablovsku mrežu, širiti još više, unapređivati sve servise, biti dostupni svim našim korisnicima kao i uvijek 24 sata dnevno. Ono što se odražava kod telekomunikacija i tehnologija, da sve više ulaze u naš život, pa i onu svakodnevnicu vezano za domaćinstvo, tako da ćemo i te neke nove servise kao što su smart home i drugo razvijeti, tako da mislim da će biti zanimljivo družiti se sa nama i u 2022. godini. Svakako, Ana, hvala ti. Sa tako dobrim signalom, paketima, telefonima možemo mi da uključimo i našu Emily, najljepši hitovi koje volimo da čujemo baš u ovo doba godine. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate
going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, 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 let it snow. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check out my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a loss. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Bila je ovo Emily sa baš prikladnim pjesmama za ovaj period godine, no Saro, mogli biste vi neku koreografiju za ove pjesme, tako? Pa imamo slične, da kažem, pjesme za istezanje. Tako da može, naravno. Dobro. Dugo vas nije bilo u dnevnoj sobi, je li ista ekipa? Nije i baš nam je drago što smo ponovo tu sa vama. Nije ista ekipa. Dobro. Kolika je promjena? Pa Zorica je bila svaki prošli put, a ostale tri su nove. Mislim, oni su stari članovi, samo nisu bile tu sa mnom. Reci mi, da li se nekada dogodilo da je neko neraspoložen došao na trening, a nakon završetka da nije bio ispunjen i srećan? Ja se nadam da se to nije desilo, zato što ja mogu govoriti iz svog ugla. Ja sam 1000 puta došla na zumbu neraspoložena, naravno, i posle toga uvijek budem raspoložena, a najbolje to znam zato što uvijek posle treninga idem u prodavnicu. I kad god sam u prodavnici, ja pjevam pjesme koje su u prodavnici. Ali čekaj, i znam da sam dobro raspoložena. Da li onda trošiš više ili manje? Isto. Uvijek je više. Jesu li važnije vježbe ili energija koja vas zapravo pokreće? Ono po čemu je zumba specifična jeste po toj energiji. I zato je ona u vrhu u svijetu fitnessa, u cijelom svijetu. I to je ono što ljude upravo privlači na zumbu. Zumba je kardio trening, trošimo dosta kalorija, ali pored toga se ludo zabavljamo. A jesu li zahtjevni ti koraci? Nisu, to se možda nekome čini. Prije kad bi neko došao i proba, vidio bi da je to mnogo jednostavnije možda nego što izgleda. Reci mi, koje su tvoje, ali i vaše zapravo želje za 2022. Ok, ja ću ovako reći i razmišljala sam o tome kad sam mlađa bila, pa dobijete onako i za rođendane poruku, želim ti zdravlje, ljubav, sreću, i onda kad si mali pomisliš mogla je biti neka duža poruka, ali sad shvatiš da stvarno to jeste najbitnije, tako da poželjet ću svima zdravlje, ljubavi i sreće. Naravno. Hvala vam što ste došli iz bara. Hvala vam. Podijum je vaš, izvolite. Llamen los bomberos que esta fiesta ya está que quema, está que quema, está que quema. Llamen los bomberos que esta fiesta ya está que quema, ya está que quema. Dale cintura y cuidado te quemas.
aunque no quiera. Está temblando el suelo, sigue soltando el flow. Estamos agarrando vuelo, vuela, vuela, vuela. Está temblando el suelo, sigue soltando el flow. Estamos agarrando el vuelo, vuela, vuela, vuela. Tuliquitaca, 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 tuliquitaca. Dale cintura y cuidado te quemas. Vamos tirando para el agua que ya estamos cerca del malecón. Dale pom pom, dale pom pom. Vamos tirando para el agua que ya me dijeron que tienes calor. Dale pom pom, dale pom pom pom. Ay, la bebida y la mano arriba. Un choque que Dios bendiga. La bebida y la mano arriba. Un choque que Dios bendiga. Y la bebida y la mano arriba. Bebida y la mano arriba. Y la bebida y la mano arriba. 1, 2, 3, come. Llama a los bomberos que esta fiesta ya está que quema. Está que quema, está que quema. Llama a los bomberos que esta fiesta ya está que quema. Ya está que quema. Dale cintura y cuidado te quemas. Dale cintura y cuidado te quemas. Dale cintura y cuidado te quemas. U susret novoj godini još bolji fudbal. Dočekaj praznike uz otključane TV kanale i poklon telefon za sve nove korisnike Box 4 paketa. Izaberi Box pakete i dobijaš čak 50% popusta na pretplatu u prvih 6 mjeseci. Entel, imate prijatelje. Breeded patient for this moment my whole life. 'Cause when I'm with you, then I come alive. You make me feel like it's worth a try. When I look into your eyes, you take my breath away every time, every day. Whoa. Magenta 1 sada je još bolja. Sa više gigabajta u postpaidu i superiornim Wi-Fi brzinama do 500 megabita po sekundi. A za nove korisnike i pola pretplate prvih 6 mjeseci. Nova godina je tu, a spisak lijepih stvari koje te čekaju u Telenoru dugačak. Pa da krenemo odmah. Neograničen internet uz total pakete, popust do čak 250 € na telefone i 30% popusta na dodatnu opremu. Ma baš su lijepe ove praznične čarolije. Telenor, zamisli sve. Ja sam tu i nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. Ljubav je naša vrela i ne zna šta je red. Mi hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijeni umoran, pred tobom sad stojim. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno. Znaš da je bolje je tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno. Ti znaš da je bolje je tako.
ja sam tu i nisam neko čudo. Ti si tu, bilo bi nam ludo. Ljubav je naša vrela i ne zna šta je red. Mi hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijeni umoran, pred tobom sad stojim i dok ti blizdaš, ja se bojim. Ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno. Znaš da je bolje tako, ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno, baby. Znaš da je bolje tako, ljuljaj me sasvim polako. Zato ljuljaj me, baby, sasvim polako. Znaš da je bolje tako, ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno. Znaš da je bolje tako, ljuljaj me polako. Hit koji je harao diskotekama 80-ih godina, svaka čast, sjajno. Koliko je, Danka, koliko je zapravo važna muzika, evo pomenuo sam sad ovu pjesmu, koliko je važna muzika za te bolje međuljudske odnose? Pa muzika je jako važna, evo sam se rekao, ima moć da nas vrati u neka vremena koja su za nas važna i negdje može da nam utiče na raspoloženje. Znači, s jedne strane podiže nam raspoloženje, muzika, izbor muzike, a s druge strane može da utiče to da se ljudi povežu. Ljudi koji slušaju sličnu muziku mogu naći prije zajednički jezik, mogu dijeliti neka druga interesovanja zajednička, mogu da unaprijede neke odnose, da se pomire ako su se posvađali, slušajući neku muziku, prisjećajući se neke muzike koja je bila njima važna, tako da je muzika jako, jako bitna. To isto važi onda i u kući, jel tako? Znači, ako je u kući neka svađa, u svakoj kući ima malo svađe, jeli? Znači, pustiti nešto možda laganije, da se nešto ne raspiruje više, nego nešto laganije, da se malo smire emocije. Tako je. A opet negdje može i nešto, nekad u nekim situacijama je super kad nam onako padne raspoloženje pa pustimo nešto brže i ajmo onda onako kao ove djevojke što su sjajno igrale, ajmo svi da igramo, da džuskamo, nije važno ko kako igra, ali to može da... To je najmanje važno. Tako je. To je najmanje važno. Gotove su bombice? Jesu. Evo, ovo je od jedne mjere, bit će još malo tu, tako da evo mogu vidjeti gledalci koliko od te jedne mjere ispadne, pa ako im je ovo nedovoljno... A one mogu biti, vidim, neke su malo veće, neke malo manje, ali dobro, neko voli da budu savršene. Ja ne gledam uvijek da je ona najveća. U neke sam stavljala badem, pa će biti iznenađenje, neko će naći badem, neko neće naći ništa, nego malo čokolade, tako da sam kombinovala. A možeš da kombinuješ više nekih varijanti. Može orasi, može... A reci mi koji su to još neki, možda evo, danas smo odabrali bombice, još možda neki kolači koji se mogu praviti sa djecom? Pa, ne znam, mogu čupat. To su oni omiljeni kad se muti jaja, omiljeni su. Isto ima kokose, ali tako? Isto ima kokosa, ispeče se, reže se i onda se valja u onu čokoladu i u kokos. Tako te neke, možda i zaboravljene varijante, te neke domaće sa kojima smo mi odrastali, tako da ih i nije loše dijeliti sad sa djecom i zajedno praviti ovako. Reci mi koje su tvoje želje za Novu godinu? Pa sad slušam, dok su one gole, da, jeste, to je svakako zdravlje, ne znam, ljubav, sreća, ali nekako možda i malo više brige o sebi, da se brinemo malo o sebi, da budemo nježni prema sebi, da se onako na zdrav način nekako volimo i da samim tim kad brinemo o sebi, kad smo negdje iznutra srećni i zadovoljni, onda ćemo biti bolji drugima. Tako da bih to poželjela da se malo više brinemo o sebi. Evo još ovo, da li je važno da imamo nekakav plan za narednu godinu? I što ako nam se taj plan ne ostvari pa smo onda razočarani? Kako se zapravo bori? Da li taj plan mora bude striktan ili možemo da mi damo sebi malo prostora da može taj plan da se mijenja u toku godine kako nam odgovara? Pa možda umjesto plana postaviti ciljeve.
možda postaviti neke ciljeve i uvijek staviti malo veće ciljeve nego što mi mislimo da su nam trenutno neke mogućnosti. Jer tako kad je cilj malo veći od naših trenutnih mogućnosti, onda nam je on zanimljiv, onda nam je on inspirativan, onda nam on daje nekako podstrek i gorivo da mi idemo ka njemu i negdje suština je ta, dok mi idemo ka tim svojim ciljima da ih ostvarimo, mi onda moramo da radimo na sebi, moramo da napredujemo, moramo da rastemo da dostignemo taj svoj cilj. I onda nije bitno ti planovi šta kako, bitno je da mi imamo svoj cilj, a već kako će se to realizovati, to nekad univerzum sam napravi neki put. Bude si kako treba. Tako je. Naravno. Hvala ti puno. Dakle,